дуруд бинандаи азиз шабакаи иҷтимоии далери мамалӣ тибқи иттилоъу дархости як гурӯҳ сокинои деҳаи ганҷрез маъруф ба уртабузи болои ҷамоати шарораи шаҳраки ҳисор мо омадем барои шунидани дарду даъвову хоҳишу орзуҳои сокинои ин маҳал. мерем то бифаҳмем ки онҳо чӣ хоҳишу орзуву дархост доранд. Ман ин кас раиси қишлоқ. раиси маҳалла шумо барда? ному насабтон чия бо иҷоза бахшиш? Раҳматов Ғоибназар Раҳматович. Чанд сол шуд шумо раиси маҳаллаед? Ма айдина ма қабул кардам маҳалла. Ки буд тои вақта? Тои вақта иш ки? раиси маҳалла надоштед? Не. ҳоли ҳисоб карде ки чӣ қадар сокин дорем шумо хонаи чӣ қадар аҳолӣ Ман ҳамин дорем? сокина ҳозир ман ҳамин журналҳоро гирифтам омадам ҳамаша рӯйхат карда, камизаша ҷидо карда, инвалидша ҷидо карда. Чанд нафар шуданд? Не ҳоли ҳамаша Аку нагирифтам. ҳисоб мекунед? Аку ҳисоб карда ҳамаша рӯйхат карда мегирам ва метавонам маълумот дода. хуб модаро шумо бигӯед ки шумо чӣ проблем дорем? ما پرابلممون همین مکتب نداریم او نداریم کودک‌ها عذاب میکشن میخوایم که مکتب کنه راهمون اساس کنه духтурхона чӣ бугӯед? دخترخونه نداریم обда чӣ масъала дорем? обёре ки кори занҳо аст. аз куҷо меорен оба? او ای پایان میکشن Ҳамун میبیرن бучкае ки ҳозир дидем ку эй поёнда. Бучкаи се. бушкаи се. ай бушкаи рақами 4 ки дар сари кӯчаи шумо аст чӣ кор мекунад? ин бушкаи рақами 4 вобаста ба маҳаллаи поён аст. ёда об наметиҳад ав бушкаи 4. аку ки шумо нав раиси маҳалла шуд тасмим намегирем ки шумо ҳам шояд якҷоя шуда як бучкаро мехарем? мо таслим гирифтем ки 4 сотиқ замин айлави дарёи ҷарак айлави дарёи кофарниён гирифтем. ҳамира бо ана дастгирии ҳами маҳалла мегем ҳами оба бирорем ҳо боло пеши ҳамун тутак дамонему ҳами халқа обёрӣ кунем. ҳар як хонада чанд сомонӣ меарасад ки бояд пула ҷамъ? аку ира ҳоли ҳисоб китоб накардем. шумо чанд сол шуд дар инҷо зиндагӣ мекунед бе об? 6 сол не мо аку мо шукри худо поёнда маҳалла ҳаста ҳами ҳозир ҳамун маҳаллаам дар ихтиёри ма ӯ маҳаллаи поён об дорад. мардум худаш об овард? мардум худаш ҳами дастгирии худаш қатъи. ҳоли ин раҳое ки гоҳо сангфарша гоҳо лоӣ ки меора? ин раҳора ки соз ҳамин карда? раҳора бо дастгирии ҳамин халқ ҳамин раҳора ҳамаша сангфарш карда халқа ҳамин хеле мекунем ки ҳоли бубинед озор наёбад. ма мебинем ки баъзе симчӯботон дар пасманзар чӯбиам ҳаст, баъзеш симентӣ аст. ин симчӯбора ки меорад шумо ба? симчӯборам бо ҳамин дастгирии халқ. дастгири ҳам чӯбӣ ҳам симентиша? Не симентиша чӯбиша Шам ё харидем, ишам харидагем. ана симентира ҳатман каранда кор. бубинед шумо боре супориш накардед хоҳишу дархост ариза накардед ки ин ҳама خواهش کردیم نه که گفتم اهالیتون کمی نمیشود اهالی که بسیار شد بعد بیاین گفتن این قشای شما میشود این قشای ما یوردم ози аҳолии поён ҳам ман мебинам ки раиси маҳаллаи унҷа аст. аҳолии поёнам бераҳ аст, яъне симчӯбош чӯбӣ аст, яъне дар ҳолати садамавӣ ин симчӯборо дар барф борон мумкин нест. гапи шумо туғурӣ ҳамин мо мехоҳем ки ҳамин маҳалларо ҳамаша ҳамин хеле битонӣ кунем аз пули мардум. аз пули мардума ё дастгирии шумо қатъияй бо дастгирии шумо ҳам ҳастай бо иҷа бо мана камбағалода бо дастгирӣ кине беҳтар меша ҳам раҳоро соз мекунем ҳам симчӯборо соз мекунем. мақсади гуфтани мо ки имконияти ёрдам бошад илтимос ай шумоон ҳамин ҳамун мақсади моя илтимос дар ҷаноб расонем ки ҳамин камтар ёрдам кунад. моям зодаи ҳамин тоҷикистонем андак ёрдам кунад азоба ина ба ду чашматон худатон дисодем. аҷиб ин ки ҳама каса дар ҷамъ ягон бор ариза кардем ба мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор. ҳисор ба ягон бор ариза кардем? ҳисорда кардиям гуфтанд ки аҳоли кам аҳоли кама. чанд сол пеш ариза карда будем дар ҳисор? 2017 буд ариза карабдем. 2017 аку 4 сол гузашт аз нав ариза накардем ки аҳоли мо رفتیم 5 زنک گرفتیم رفتیم کی؟ گفتیم روز شنبه شنبه گذشته قبول کردن. این رئیس علی شد البته. رئیس دیگر بود قبول ما کرد. گفتن؟ گفتن که اهالیتون کمه حالی میشوه استا میشه. 2021 نمیدونم 2022 گفتم کمه اهالیتون. بازی هم کمه گفتن کمه. بسیار کشید بعد میگن دست آب نمیتونم مودا. اینجا خونه بسیار ای اهالی کمه. 200 خوجگی داره نه؟ خب به حساب میونه هر یک خوجگی 5 نفر دارد. 1000 نفر اینجا زندگی میکنه. بچه جان کجا مکتب میری تو؟ چند کیلومتر پیاده میری؟ چند قدر دور میری مکتب؟ 4 کیلومتر. بعد در خونگی چی خیلی میری برف و بارونده؟
تر بشی مادر جان آخر دو با اون حرف دیگه دارین شما اون صدا و پیام التماس داریم که یاردم ممکنه به دادمون رسه که عذاب خواهش داریم مردم هم میای که خواهش مردم هم میای که شما دستگیری کنین همین راههای همین رو آباد کرده همین آب بگذارونیم خلق آب ته یک عمر دعا در حقتون میروه وظیفه ما ژورنالیست‌ها انعکاس کردن پرابلم است وظیفه ما انعکاس کردن است خدا کنه که به گوش مسئولین برسیم ما البته همین را حرکت میکنیم ولی یک چیز دیگه است اکنون خودتون در تجربه رئیس محله پایان بار به اون سازمان‌های جهانی ننوشته که بعضی سازمان‌های خارجی آب میارن راه میسازن همین هست سازمان‌های همین جهانی که این فیرم قطر بله انا فیرم قطر هست اولی پگاه ما همونجا مراجعت کردنی عریضه قطعی میریم همونجا مراجعت میکنیم ما همون زمین در برای همین آب گذراندن زمین گرفتگی هم 4 سوتیق خب فهمیدین یعنی خدا کنه که این فیلم قطر آب حل کنه بعد مثلا این برق تو را سیمچوبوی نو اینو ببینید مثلا در یک سیمچوب چوبی قریب 10 تا نقل رفته است که واقعا صدمه یک برق هم صدمه ای بعد راه اینو شو کجا مراجعت میکنیم همین رو دیگه کی مراجعت کنه همین را با دستگیری خلق ما همین را کرده سی با نمیرسه قوتون به هر حال نه کم بغل هم بیچاره رئیس جماعت شراره خبر دارد از این واقعیت همش خبر دارد این رئیس جماعت شراره هم نوشی یک بحث اخیر همین است که در این محله ارتباط سر و صدا زیاد است که بعضی زمین‌های چی است در چند کس فروخته شده که بعضی زمین‌ها غیر قانونی خریده شده فروخته شده بعضی خانه‌ها را چپا می‌کردن بحث نداشته شما این بحثا بود گذشت رفت یک شمال بود و گذشت رفت ولی خانه‌های شما همش قانونی سلامت باشین و با آخر یک بار دیگه میخوام اگر اون حرف دیگه داشته باشین آخری صحبت در جون ما به حد برای مکتب عذاب کشیدیم کودکای ما ساعت 7 ساعت در جون صبح ندمیده نه زمستون روزش کالته میخواد سیف یک چاقل دورا 4 کیلومتر میره اوس میه دستکش دالوی تا ای سر تا آخرش دالوی تا هر روز پوچوش پری او ما مادرم برای ما روز شب زنکای جمع کردیم گفتیم پیش رئیس رفتیم برای مکتب ما ای همه بهترین مکتب درد کو که کودکای ما به حد عذاب کشیدیم زمین ما برای مکتب جدا کرگی داریم 3 هکتار این همیجا زمین داریم همین زمین ما همین دستگیری در کار که ما همین مکتب بسازیم مکتب ابتدایی هم باشه تا صنف 5 کودک‌ها بسیار عذاب میکشن اینجا 3 کیلومتر 3.5 کیلومتر با مکتب میرون ما در مسئله بونگوی تیبی هم زمین داریم بونگوی تیبی در زمین نداریم اگه حرکت میکنیم که زمین شیوبیم با دستگیری یگان صاحب کار باشه یگان چی باشه دستگیری کنن بونگوی تیبی کنیم همین خلق خیلی راحت میگه خلق بسیار جبر دیدن در مسئله مسجد چی جای جمعیتی مسجد نداریم مسجد یک تا همون پایون در سنتری همین ارتباط دای و هم در رسمیت درآورده شدگی نیست بعد نمازهای 5 وقته جمعه نماز عیدین کجا میرین شما نماز جمعه هم شراره چند کیلومتر است 5 کیلومتر نماز 5 وقته اگر خواهید 5 وقته در خونه مغازه چی اینجا برای مغازه هم در مغازه حسابی نیست مثلا مواد اول نیاز در کوش شکر روغن ارد همینجا رایون میرم شهرک ای شهری سورتو همینجا اومدن 50 سومون ماشین میگیرد یک نفر اگر راه بیاد 7 یک نفر همینجا تو میرم میبیاد خودش 15 20 سومون میغلطه یک نفر یگان مشروطه میکنه اتوبوس ای مشروطه که اون با بهتر میشود یک پاراتکنیک میره میبینم 20 سومون راه میره یک چیز دیگه با میخوام پرسم که چرا فقط شما صدا باید میبرارین مردمی که در پایان زندگی میکنن من دیدم که همین حالی شما را داره اونا خاموشن برای چی آیا کم تر مردمی پایان شکر خدا آب هم دارن مغازین هم دارن راهشون هم ساز دارن رئیس محله هم دارن اینجا رئیس محله ساز نیست من را دیدم همین رئیس سنگی اونجا نه همین رئیس سنگی هم هست بهتر این بیچاره رئیس سنگی اینم گشت داره همش لویا گشته نمیتونن همین کودک‌ها تو مکتب میرن 3.5 کیلومتر همش دادری لوی بگی با می اوچوشون شلاق میخورن تو چرکی کردی تو خیل کردی
бунгои тибби беморхона ки Нест. наздик нест? Надорем. Надорем бингои. куҷо мебаранд ба шумо беморотона куҷо ай мебаранд ҳамиҷа мошина заказ мекунад 50-60 сомон метия ҳисор мебарад. агар ёрии аввалияи тиббӣ дар кор шуда чӣ кор мекунед шумо барои аз сӯзандору гузарондан капел мондан Надорем. Ҳамин якта медсестра дорем. Дар ҳақиқат якта медсестра дорем. Як кас мисол ки то чанд медавад борону лою чалда наметона рафта. табиби оилавӣ аст ва Табиби агар оилавӣ. ёрии таъҷилӣ занг занед меяд ҳаминҷа омаданда агар биёдам ки пули калон мегад ба камиш 100 сомон мегад ҳамун бемор агар 100 сомон медошт мисол ки мерафт ҳамунҷа худаш личени мекард. ҳамиди або 100 сомон ба хайр ай 300 сомон то иҷора миёӣ скори помощ да умуман намебиёд иҷа омадаам наметавон барои ки ҳама лоя раҳи ҳамворе надорем мо шароити омадан надорад вай и бушкора ай чӣ опур мекунед шумо чаҷона ай таи борон и овора чӣ кор мекунед ба шумо гирифта борон тия ба мо мегирем дар коша мехӯрем либос мешӯем ҳамин овода асри 21 ай набудагӣ чӣ кор кунем маҷбурем саломат бошед вазифаи мо журналистҳо проблемаро ба мардум ба масъулин расондан аст худо кунад ки нафаре ки масъуланд вазифадоранд аз паи ҳалли проблема бошанд саломат бошед раҳмати худо саломат бошед зинда бошед бародари азиз майли даромад зинда бошед